cho do kan ai thut lai renga ipur pong khopai ni chuan I tak samamo ai tam ni ti kha rin shetar le taila o kaping chu Daniel Zui tlonga ania o hei tunhuna hian thrisel na fitness mo weight loss te po ani nga chu ting lampang te chu kan soi le don ani hei hun rei tak fitness lampang hrim content chu kanga tok to inga ria chung te chu kan chol san deu ria topic danga te kan luta amaro chu tungkuma hian bultan nan kan ti don nge ni kuma kan thil soi tak zong chi te po kha an soi tum teila tin he video hi athui deuh hlek mai thea chuti ruala ro chona hnuaia description kha in enanga ti khan azon ol na kha kan lo da don ani ti khan khoi lai nge hindu lai mo weight loss fat loss kha tiang khan exercise chungchang exercise lak dan chungchang ti kha time code khala om zel nga ta khan kan lo click mai don ne ti kha kan soi masadua tin he ka video a hian medical advice om lawa medical thil lam reng a chuan mi thiam doctor te ronin thil ti thin don ne ti kha kan soi masa ani o soi ta kang khan hetlai ka channel mo fitness lampang awanga milo en thin tu te tun hun hi eng hun angin thlen ka hrelo then chu kan lo beidon san le to te po ni mei thea then chu kan lo la ti tang te po ani mei thea chungang mi te lakal mek te inti tharnan te lo beidon san tong chi te anin de refresh nan te po anin chu tiang tan chuan he video hi kan ron siam ani ti kha kan soi dua o ma saberin kan soi poimo chu thau kan peidon hian enge poimo chu exercise lang nge diet ti zona hi ni hetlai kan soi fo le kan tlang au pui tamber chu hemi thau kan taksa thau tam lutuk pe nan chuan kan eile ina poimo zok kan ti kha shethal le taila a thome exercise te po apoimo amaro chu hemi fat loss thau pe nan tak hi chuan enge atangkai berlo ani chu omje kan soi masadon ni nakina omje kan ron soi le don ani enting nge hetlai kan thau te kan peng kan ti chuan akong chuna chu calorie deficit kan ti chu asoi fian a zau zok te po ka video danga te po hian oma zemol mang tak chuan han soi donila kan taksa hi eili in tlachama siam tina ani mai ni mo engwang nge thau te kan lo nga ta kan ti chuan kan taksa khan chakna mo ni tin chakna kan ma moni kan eile in te kha chung kan eile in te chu chakna ain siam ta amaro chu kha chakna ha kan mangral zo si lawa kan mang zo si lawa chu wang chuan kan taksa khan hei chu the chak nei na kin na manatan ti in ti khan lo da tha chu thau kan ti hi alo ni ta ne enge thau hi mi thiam te soidan chuan hemi kan taksa tanga thawa chan tir na hi darkar li vel ani an tia chu ti rual chuan thau pai le hi har mai ni mo result chete po result dik tak chete po nei the tur chuan kar khatin dai te angai thina ni mo chu lai chu enge result chete tal mutur po in mo katina ni chu amaro chu result tak mutur chuan thlathum tharukung khate po ani theng chu lai chu kan hriat apoimo in ka hria tin kan soyang khan enge calories kan ti chu kan soi kan ti chuan calories omje chu ei tur kan lak lu hrim kha ani me ni calories nei sang chi te nei hniam deuh te an oma mo khatiang khan calories nei sang chuan hei hetia packet om mo processed food kan ti enge hei biscuits kan ti te pon yang chu maida tanga siam chua to ei tur te mo chips te pon yang chu mo lukan khatianga ei me thea siam kan tiang si te mo tin calorie sang le mizo chuan tin kan soima sak du chu mizo context te ubi khan kan soi zel don ani mizo real rem zong le mizo
mil zel turang khan chuan hei fast food te pawh kan tia maw hei paratha kan ti te thingpui te maw kha tiang kha kan soi le du chu heng ei tur te a thalo ei lo tur ti na ni lo maw tun thleng hian ei lo chu ka ei ngai lo ka ei du lo ti ka nei lo ani maw amaro chu ni tin emaw ka ei lo mai zo ka ni maw hei mi tam ta chuan KFC te pawh a thalo maw calories sang ten ti amaro chu thakata voi khat ei te chu poi lo ni maw khatiang khan enge paratha kan te pawh tui ka til tu ka ni amaro chu ni tin ka ei lo mai amaro chu khatiang thakata voi khat ei te kha chu apoi lo ni chu nakina kan thil soi zel tura pawh apoi mo mani nakin mi tam tak chu voi le khata kan in shek waka mo chu kan in shek wak na chu kan ril ru te na lo tlin le lawa chuan ti khan kan cho ei du lo te khan kan han in dai ta mo chu apoi thine min ka sia chu wang chuan I thil ei du tur mang ei khan in dai nga la thani mo enge sustainable goal kan te chu kan thlen thei ngei tur goal kha apoi mo ni asan chu I tui ti mi lo kha han ei reng ta la mo kha kai chun zom reng pe don lo ril ru khan tin lo chin nei don chu wang chuan sustainable goal nei kha apoi mo ani kan thlen thei ngei tur goal nei kha apoi mo ani ti kha kan sei le du ti khan engma ei tur hi a chia emo a tha emo om chong lawa amaro chu enge chaknan pai tam dana kha ainang lo mai ani tun lai chuan tin an sei te la chakna pai tam chi reng cho hi enge kha a hri sel lo kan tiang chu mo he te enge thil mom tamang chi te thil thum tamang chi te mo tin eile in tura te po thil sang in an chen sanga mo hei poi video kim chang teng ka siam to chung te chu enge micronutrients mo macronutrients fiber ka tiang ji ho te kha ang khan an chen sang le ni mo protein kan ti te po mo nakina kan soi do ni protein te po enge tang kai na ti te mo tin hei mi zo chon common ma chu cho bu kan ti hi ni mo bu kan ti carbohydrates kan ti zinga mi an ni amaro chu heng te po hi mi tam tak chu cho ka ei du lo mo in kein dai tang an te ama chu mi zo te bu ei nam kan ni mo kan thi sen heng kan than nan tlet to mo ke hi etlai kum nga chung hei kum nga ka tling ve don to ka fitness journey chung hian rice bu kan ti kala ei char ani mo amaro chu enge calories te chu ama khan thum na te polo nei ve mo sugar te chu asang mai the amaro chu tam taka chuan hei western countries te kan chenga bodybuilder kan ti te po ani chuan in dai nan an ei zo kan ni mo tu za chuan carbohydrates kan ti apo khan energy chakna tha kha pai tam mai ni amaro chu min ti thau zok tu chu nge kan ti zon kan ei tam lu tuk wang te mo ani lo point kha kan bu sira mo alu kan te thil mom kan tui tak te mo khami wang kha ani zo kani mitam tak chuan thil chumi chu kai wang chu neng chumi chu kai wang anyang ka thau ten tri thina amaro chu tlaya ei lampang mo zana chu teng jong kai thina mo hei ke poi zana kai chu thil real tram om ka theilo zan lama hen chhun lama chon ril tram ka tur the maro chu zana chon ka hartel tel chu wang chon zana ten mudona ten thil hri sel tak chu ni lawa maro chu he mudona ten thil ei ka ching ani amaro chu ka thau pui chuang lo ani mo chu trai chu kan hriat tur poi mo ma chu tlai emo jing lama mo ei hun ai chon darkar som ni pali chunga ei kha poi mo berani chu kha darkar som ni pali chunga ei zo si lo kha chu ei zo lo kha iman ral lo kha thawa chang mai jok ti na ani mo chu lai chu kan hriat thiam ngai mi tam tak chuan ka ei tlem ve hrim hrim ka ei tlem chung poin enge ka ri na hi tla niam thei lo ti te po no ma amaro chu tam tak chuan kan ei tlem kan rin ang hi mo kan taksa tho dan lo ni lo ani mo tam taka chuan ka soi thin ang khan calorie sang tak kan lo ei mai the amaro chu kha khatlem te po ni mai the mo kan soi ang khan heta enge hey ice cream example calorie sang ice cream an mang tela tain ice cream cup khat le ka om ta ni mo kha kan han ei taila
amar chu kan enge kan min puar chung kha rei lo mang amar chu heta chu tiang tluk tho si calories inang deuh tho artui pum nga kha e ta la mo ai nang deuh tho ni hetlai ice cream pektereu tele hetlai artui pum nga ve kha artui pum nga khan ati puar rei zong chetin calories an hiam zok ani mo chu wang chon mi tam taka thil ke itlem lu du kan ti te calories sang tak tak tin lo e thin mo entinan hei chocolate te po mo e lo tur tin lampang ni lawin ama chu calories sang ma amar chu yang pon calories kha e tam mala iril tram jon thil e tam lawang khan in ngai do na mar se calories ilak lu chak nei lak lu kha chu atam me ni chu lai achu mi tam tak hian kan share fi angai ga she atin thil kan e tlem hian ke mani po kan lo zoya mo chu nakina exercise poimo na la ya te po kan soido na kan enge energy expenditure an te chu kan sakna man chhuat theina kha ania mani mo hei wangi ne mi tam ta te po an indai tamo an indai le tu ka chu chuan an taksa ti chawa an mania chu kan taksa hian zoi khan ti khan ama khan chakna kan ei tlem si tin kan ril ru te alo ngoya kan taksa te lo zoi ti khan enge ama khan automatic khan loin adjust kha atum ve ngat mai ni khatlai atepo kha kan hriat thiam nga ya calories kan lak lu atlem po le hen kan har wang lawa khatlai te po kha hriat thiam angai ani chuti rol chon kan soile du chu diet kha kan thil lak lu kha apoi mo ani mo thil ke itle ma mo weight ko lo suang si lo ti chuan I thil e kha itle ma la calories sang ani thei mo khatlai kha tin zia chu kan sei heng pathum chi the ni calorie deficit mo chu taksat la samasya mo caloric maintenance an tia chu kan taksa kan mangral ta ngai ole che siam na khani mo kan ri na niam pha lawa asan pha hek lawa ni tiang khan kan taksa thau za che khati khan kan zuk chom che zel chuan caloric surplus an ti ta chu kan taksa ina amamo ayatam na khani chu wang chuan tuna khan I thawin ti chuan caloric surplus ai ti na ani mo chu ending kan weight kan gain lo ending kan share tang kan ti chuan hei ka soi the food train angin voina voina in diet na kha enge result chete kha kar khatmwa muturain base ro hi ka ti thini chu adik viawin ka sia kan thil hi voile khata tu ka hanron lang hal phut don lo mo chu ni atin mitam tak thakata kg ru kg sari kg ret ka lo sentia mara chu ti khan anhuwa an bounce let le tho chu lai chu kan soidu chu hetlai kan taksa tui kan ti water retention chungchang kha ani hei po hi kan hriat thiam poimo ma kan taksa tui hi a hlau tau theini he UFC fighter te po mo anin fight dona ti khan kg som riat te anania anin buk dona chuan mo ni khachungin kg som chung te kg som panga chuang an taksa changin tuyen pe chuak the ni mo sauna ten tia teng khan diuretics te an eya teng khan an pe chuak vak thina ni amaro chu kha ni khathil thu khan tui an taksa tui kha kg som vel ka an la lut le mai thei thina ni mo IV te po IV drip kan ti te po an mang thina dan phala ni chuang lo ma ro chu an ru kan thil ti dan kan expose sim ani chu tiang te chu ani chu wang chuan kan ri na mo thakata chumi za chu ka los ti hi chuan mo ke zinga lo peita la mo chu mun nga thena mun khat kha thau ba ka ni lawang chu tiang chuan chu po chu ke zi khat po chu ani thei kher lo me thei ani mo chu tiang khop chon kan taksa hian tui hian ri na ani chu lai chu kan she the mangai tin tui hian hei sodium kan ti hi tui min from tir tu kan tak saina alo la bet tu hi ani chunga chu enge he kan ele ina te po mo sodium te he ni china ka soi carbohydrate sang kan ti chi processed food kan ti mo thil in pek chi reng te tin fast food kan tiang chi ate khan sodium kan ti hi sang ni chu chuan kaima ni blood mo tui min pai tir theina kha atam don ani
chu exer te kan han la mo kan thil ei te kan puma mi te kha lo tlem hrim mani chu thok le khata khan athla khat na vela te chon kan lo jang deuh phut thin amar chu hi enge kan thau tak amo hi an ti thina chu anua thani khat nuwa khang kha anan bounce let le ani lo pon enge nutrition han uluk le zol deuh hleka teng khan thok le khata te po kha teng khan an ri na te kharon aple thut thina wait thau hi ka pe thei tak lo niang ti ten be lon na ten an ma ni tlak bok le me thina ni ti kha kan sei du tin adot le chuan enge poimo kan ti chuan engwangin nge kan thau mo engwanga thau nge kan ti chuan thil kan ei tam lutuk wang mo ka soyang khan hetlai kan ipum kha ipua nangman ka puar lutuk ti lampang lawa khan in ngat su mo ka achang chon keima ni kan in bum fo ani mo engang pon puar lo ma la itaksa mamo item kha ila lu don tho ni chulai chu kan sei do na mo insulin chungchang de po kan sei do na ni chu ta chuan engwange kan ti chuan engwange kan ei tam lu du kan ti chuan appetite kan ti chu kan thil ei theina kan tram na lai kha ani mo hetlai hi appetite suppression kan ti chung de po chu hetlai ka video danga te po kan sei to chu mi chu kan appetite ta hi kan thil kan tram na hi mo kan taksa ina amamo ai chuan hetlai kan thisen kan insulin ina amamo na lai zo kha ani thina ni chu wang chuan khatiang enge ama te pon fasting chungchang mo chungchang te po kan soi chin hei tuna point ke po intermittent fasting ko ma lunch le dinner ka ya ti khan dinner zo tangin atu ka lunch ka direct le thin da kar som palital engma lewin kom thina ni mo chu lai chu ani fasting te po kha thai me chu teng te po chu kan han soi chho je langa chu ta chon appetite kan appetite sang lu tu khen tinge kan ti reang kan ti chuan ama sabera chuan insulin management ani chu kan insulin hi entinge kan tiang kan taksa kan thil te hetlaya chakna lo chantir tu kha ani mi tam tak chu insulin resistant an ne chu entinge an chuan diabetes kan ti te ani thin ta ni chu wang chuan enge kan taksa hi enge real tram venga han om te hian mo amaro chu medical advice om lo ka ti kha ke ya chuan real tram han om veng te hen ka insulin hi ka train ani mo khatiang ka thau ka chakna ka thisena lo siam tu mo khami la ya kha kan train thazela ni ti kha she ila chu wang chon ril tram te po hi lo nga chang chon hetlai kan insulin mo kan thisena insulin na tho ani ti poi kan hriat thiam fo apoi mo ani mo chulai chu ani atin appetite suppression ta buk khana lu le telen tinge appetite chu kan suppress ang kan jung kan ril ru le hetlai kan insulin na thoina ei tura chak na lai kha ni mo kan taksain amamo ti na lampang ni lo mo kan taksaina amamo chu khatlai kan thau khol khom sa to tanghan amang mai to thina ni mo chulai chu kan hriat apoi mo amaro chu entinge kan appetite chu kan suppress ang kan ti chuan calories sang si lo mo hei tuna te po atlom da na zirin tiang khan hei thlai thlumang chi te po ya thre me mani chini thil thlum hrim mai chon thlai po chini oma amar chu asang ngai lo ani chu ta chuan balhla te po ani mo ma se balhla ka por le pengponga choni thau pui don thoni balhla te po mo amaro chu khatlai enge kan etlai kan insulin ina kan insulin na ron spike mo ron sanga drop a khamilai bor vela lo manage nan khan thlai lampang chi thil thum mo khatiang kha keima nia poi kan nu pa pon atlom mo a season a zirin a hun a zirin atlom kha kan ei me ni tuna chun hei bal hla le enge papaya thingfong ma o anin papaya mo kha kan ei na sa me ma kan nu pa chuan khatiang khan a season a zirin mo kha kan ei thlak thleng mai zel ani apple de po he to ma a sel de om chuan kan ei ve tro ka amaro chu apple reng du chuan amana taw kan afford big lem chuang lo ni khatiang kan chuang kan insulin han manage na theina chu apoi mo ma tin kan real tram phut te hian mo ka ya chung ka ti thin chu chete
en tinan chocolate emo khadiang chi han kan insulin han spike tur len drop tur kham yan monitor zeu nan khan a thae me ni tin voile khata kha aronin no khat phut don lo mo kan pa ngai thut don lo amaro chu kan taksa lo ha pe thei te poimo ani tin kan eating habit kan thil ei chung chan de po kan soi to thina kha poimo me ni mo chulai chu kan soyang khan kan taksa hian thil kan eya mo he tak thil kan eya chu kan thuak hian ipur to ani ti signal tu chu kan soi thin khan leptin setlai kan thisen thoka tianga he da kan neurotransmitter kan thluaka ipur to han ti shil na mei khani a chuang chu kan taksai na signal han pek na chu mi thiam zuan minute som panga tanga minute som ni vela ni thina ni an ti ni chu wang chuan choi do ka na kan thut lai kan lo puar pong ani chuan kan overeat mo kan taksama mo ai tam kan etlam pui mo ke ya chon ka ti thina chu kawan khamlo mo kan ti chin vel thleng che hi eila chu ta chuan anwa minute som panga som nia chon kan portok me ni mo sheto me thei tian join ya amaro chu phone call pui mo lo kala mo ke ya po thleng fo ani lo point thil poi mo ti turan om phuta lo theilo choi do ka ni I tho sana chu ta chon in tia in ele don ka choi toplet kan ti khamo chu enge kan ti chon hetlai kan leptin small na tho kha ani he ta kan thluga khan kan thil kha ta hen taksama mo cho om to ti khan pumatang khan he ta neurotransmitter thluga khan han sil dei me to ni chu lai trick ka te chu kan she thiam ngain ka she chu wang chon kan thil dan konga te po mo muang changa lo te po poi mo ni tin thil ril tram lu tu ka thil kan nei hian mo kan over eat du me kan mok to me ni chu wang chuan ril tram lu tu ka lo te po hi ziranga ya tin ka soyang khan chuang ril tram lu tu ril lo tram viau ni chon thlai thlum ang chi mo bal la thlum ang chi te mo khami tram petai ta han suppress kha atha me ni mo khatiang atan te khan he thaya chon chan oma a colorful rong chan nei theng be hi tam hi apoi mo mo mi zo rama te chuan enge atam dana sirin om dana sir te pon ni mo hi ke po kol thei min mo hello tu khichu ka lo white like a gut system in ngai lu tu lo wa maro so kol thei min ang chi te po tui ka ti me ni teng khan real tram lu tu ka thil kan lo buan hen kan du ai tam hi kan lo nge thina ni chu mi ma chuan thai te po mo thai te po kan tel thina ni mo khatinga khan chuang thai te po chu han ma sak te po hi poi lo zo kan ni mo choi lai ai chuan chu wang chuan choi do kan ai thut lai renga ipuar pong khopai ni chuan tak sama mo ai tam ni ti kha rin setar le taila thaw me chuan dot le chuan man ral le man chwa achung chang kha ani mo enting kan calorie sate chung kan chakna te chu kan man ral kan ti chuan he tu na thil ka soi zong te point ka mang ral reng ani mo kan chet zong ten kan manga kan thok zong ten kan mut lai te pon kan mang ral ani mo he nu te pon ya na wan pai hian alo bera calories za level tal hi an now pai chom nan khan an mang thina ni an ti ni tiang chuan mo chuwang chuan calories e thatte po kha poi mo em ani rai lai phei chuan chu tian exer chuan exer kan han la chi mo exer kan la khan kha kan calories man ra la kha achak le zo la ni mo han ngei to la he he kan om me kan ni tin kan chet vel nan point calories kan mang ral renga he kan taksa kan ti chet lai khan mo amar chu kan taksa kha kan chakna kan man na sat po le mo petrol ang ani me ya mo han agiar liana han dala mo agiar len po le ain eral me ni mo hey traffic vela han tlan la agiar liana khol achak theng ber khan ain manga chuta chuan gear number 1 le 2 chuan diesel mo petrol kha he me ni mo khatiang che khan enge kan taksa po hian kha
kan chakna kha kan man ral na sat po le kan calories kha enge man ral kha alo tam mai ni ama chu ta tak chon ne exercise apoi mo kan ti na mo ama ro chu seng khan exercise a kan I tam taka chon exercise kan lavaka ama ro chu exercise kan hian kan rin ang hu hian calories hi alo mang ral em lo mo chu wang thak chu ni diet te po kan film khur angai na chan em mo tin khatiang ang chak taka han mangral tur khan atira chon hei lo threng ula atira chon kan chak lo ni mo hetlai in khel thin mo hetlai in tlan siak thin hetlai olympic satel thin khatiang te calories man ral thei turat luk khan kan tlan chak lo mo kan active lo khat julai chu kan hriat thiam anga ya mi tam tak chuan nge khami kan tlan na emo kan kal na me exer kan lak na hrim kha khami thau han ti tlak do na han man kan tum thin amar chu ta tak chuan diet ngai poi mo nga mo calorie deficit I taksa kha eile in tla cham khan yom tir to don I khat la chama yom tir lai khan mo taksa khan tla calorie sakna tlak cham khan hetlai thau kha han mang thin ani mo khatlai thau kha ani tuna han choi lo ini char sak mai don mi niang mo a thei lo kan ril ru kan thi senin kha chakna atok vela kha chu alo ama mo reng tho ani mo khatlai kha kan hriat thiam angai chu ti rual chuan kan taksa hian hei kan no pan lai tanga enge nu le pa tena min lo en kol seilen dan ani a kan ril tram lek chuan mo khai taksa tan thalo bum tan thalo te kan te amar chu no pan lai chuan kha mi nutrition mo kan thil eile in te kha poi mo te me amar chu kan len nuwa eroi jong kan than chut to hi chuan kha alo poimo ber lawa real trauma han omte apoina omreng lo ni china ka soitang khan kan insulin mo hlai diabetes kan nei theina turang chi te kha hetia real tram kan turna te hian min lo ven pui zo kan insulin sensitivity kha kan train reng ani hetia real trauma kan om hian ti te kha hriat thaw me tuna te po ani thawa ka real po atram veng ani tuna hian mo amar chu he choi na tur zon da darkar khatle chan ve la om ni teng khan ke ma chon real tram veng kha om to tho ni amara chu ka tak sai na ma mo ani lo ti ka chiang lu tu amo amara chu hetlai ka thuak le hetlai ka thisen ke insulin na tho ani ti kha ka sha chiang me ni chu lai kan thuak te ke ma ni kan in hria chen na hi apoi mo me ni tin he weight loss kan ti te mo fitness kan ti hrim hi a psychological me ni mo real ru lama hena om me ngatinge mi tam ter chu video hanan ena mo ngatinge thau pe na mo dulti them nei soido na mo kan tia chu ti khatian ti ni mo chu ta chuna poi mo chu hriat thiam na dik ma sa hi ni mo entinge kan tak sai na tho mo ka soi thin maths mo mathematics chok tur chuan belle pai ithiam phot angai mo belle pai divide mo khatiang zong kha multiply ithiam phot angai ani lo chon maths kha thui taka kal thei lo ni chu tiang chi chuan fitness le hemi weight loss chung chang a po hian a basic information a basic kan ti hi hriat ma sakhi apoi mo me ni ani lo chon kan kal kha a thui thei tak lo ni mo veile khata enge mi shil manga tlak duak the kha a thei lo ani mo chulai chu kan hriat thiam apoi mo atin hei dietitian te pon no mani mo an ti the chu ti rual chuan enge khang dietitian ina athil ti se kha enge chani hriat thiam lo chung idam chu ngan dietitian hei ron thei don lo mo tin dietitian ina mi la siam pui te po kha I du reng don lo mo ama su ta chuan engwang nge chu tiang chu chan mo engwang nge hetlai calories niam tak te kan chan mo khami khai hriat thiam chuan nangma in pui thei tur khan enge dietitian te khan an pui thei don che ni mo chu tiang che chuan ma ni kan in pui thei na hi ka ya chuan mi tam tak po ka du pui ber thina ni he ke po certified gold gym trainer thau ka ni ama ro chu mi tam taka chuan ka soi thin chu he fitness line te po doctor mo dentist chu tiang te thleng chuan ka lo nei ve to thina ni ama ro chuan ma ni bula te po ka soi thina chu le mi dang tam tak bula ka soi thina chu enge anma nia ke thla thlok thei tur hian ka du pui ani mo mi tam taka chuan hei trainer te an roya mo an ti dik lo om chuang lo amar chu trainer chuan an na nian business ani
an client te khan trainer te khan in tel lo khan thei lo se an du ni mo chu lai chu kan hriat thiam tel te po a tha dai te sian te po ni thawang chu mo an ti dik lo na lo an ei zon na ni kha kha nei zon na kha an ti ni me chu ti ro chon ke chuan mi te hi an thla thok thei dur khan train hi ka du zo ka ni ti kha kan sei du atin tu na ka sei tam tak poi ka line te lom ta se ka line te ka hril tur ani mo chu lai chu kan sei le ani o chuan soyang khan kan taksari na tiang khan atlaniam lo mo thathum nuwa tiang chon ngai ka ole kan tiang chi te kha omje bera chon kan dai ta kha kan en film khurangai ni tin heta hian realistic expectation mo be se na dik kan tu hi angai em ni mo kan ril ru ko sei kha ril ru hi poi mo em ani I model nalti em mo apps lang mo hetlai Victoria model mo imit thlan lo ni me the entirnan mo amaro chu kha imit thla kha tharuk don han thleng han tum te mo amaro chu be se na dikani lo ni mo be se na dik ki kan nei apoi mo ma chu kan ril ru a tho ani ai mi tam taka hen tin apoi mo chu weight loss a chon kan security kan ti mi hringina ke mai ke ndu to kani mo ka tha to kani kan ti ron nge chu security chu kan siam that ma sakhi poi mo ma hei hi ka line da te po ka siam that pui thin security kan fix ma lo chu mo engang pon pencil lang pon chair ma la nalin ti chuang lawang mo chu skin whitening te po ni tho mo khatiang te kan ti ka soi se lampang ani lo amar chu mi tam taki chu ngau ten han du le to ka mo an ngau to sa ni mo amaro chu engang pon war vek ma se tlai an insecure na khamo an security kha an siam that ma lo chu an ngo an in te tak chuang lawang chu tiang chon nar te po ni mo nar te han ti zuma mo botox ten han tia mo ti khan du lo thoin te han khaya mo amaro chu engang poin bibit lo te po niang chu mo engang poin kha tiang khan hanin siam ma se an nar kha an du thu sam don chon la hetlain biang pora han du thu sam don chon la chu wang chon hetlai kan security kan insecure na hi kan siam that po tangai ani chu chuan basic tur dik more realistic expectation kha min pedona ni chu lai chu apoi mo in ka sia ke ya po fitness journey mo covid lai khan kan non tran tir khan khatiang khan basic na dik lo kha thakhat ve kha kalau kalpui manani amaro chu anuwa khan keima kanin en leta chuta chuan midang an gatum lawang keima hian keima le keima mason hi atok ani mo tin midang ang in an genetic ang kanai hello mo yang pon ka san bel theilo yang pon ka pian te ka muscle insertion and de muscle in vodan te lo dang lam theu ani mo teng te ka siam dang lam thei chuang lo mo ti te kan zir chian kan hriat nu a chon keima zo khan mo midang min motivate chu tha mo midang in min inspire te chu tha mo midang a tha zonga khatianga hriselna ni anga hriseli ka van cha kem tin lampang kha chu a poi lo reng re mo chu ti rual chon heta an tumtlet na amar chu kha an tumtlet na khan mo Victoria model kan an tumtlet amar chu kan height ponatlin lo mo kan mel ponatlin lo amar chu kha kan ril rudik lo tlet expectation be seina dik lo kan nei chung chon ke ma ni kha kanin hutling ngai don lo ni chu wang chon realistic expectation chu kan ti chon ti kan tiang mani in mutlin na mo ani ber chu chu lai chu kan nei angai ani tin sustainable goal kan ti kha mo kan thlen thei ngei tur goal hi kanin siam lo ka ngai ni hei dai ta te po ni tho ani hei fitness te po ni thowa exercise te po mo tuna hian ke chu hei weight competition tel tum po kan ni lawa khatiang khan ti weight lifter po kan ni lawa mo gym kal tam tak hi weight lifter an ni nge body builder nge general fitness an ti poi in she chiang lo gola chiang lo khopian san chon weight lift ke ting ten an ti hlua ya khatiang khan san chon body building a te ting ko khatla ya kha kan enge ke manin enge goal dikha kha kan lo nei ke ma ni kan
kan lo in set thiam kha apoi mo ani lo chuan goal dik lo le goal dik lo mo kan nei kha chuan kan ma son turang khan kan ma son thei lo ani mo chu lai chu kan soi du ani tin adot lia chuan exercise sungchang ani mo tir khan exercise nge diet kan ti sungchang khan mi tam ta chu inti chernan exerla kan tum thin mo amar chu ka sei du chu inti chernan chuan in diet anga hrisel nan exerila ang mo chu lai chu milai te chu kan hria thiam poimo ani gym te kan kala mo mi tam ta chu gym hian kan ti roli kan zuk ti lian reng lo mo kan zuk in ti sek reng lo amar chu gym kan kala kan ti rol te hi kan ti thler zo kan mo kan ti rol ti dam le nan chuan nge poimo kan ti chuan amino acids kan ti chu amino acids chu hei semen ang dewa hian ngai te la kha chu protein atang kan nei ani mo kha protein kan ei khan amino acids siam chu amino acids son kan ti rol ti thler te kha athom dama teng chuan ti rol sakhata khan ron siam mai ani chu ti rol sakhata chu en ti khun lai nge chu semen wa ka chu mystery te chuan nan tho an ti chuan kan mut lai in ani mo chu diet le mut mo kan le in le mut apoimo mai ni khatlai kha kan hria thiam apoimo exer la tu hi chuan kan tin kan lung ti hre sel nan te mo cardio te kan tia cardio exercise kan ti rim ma chu kan ti chuan kan lung na sa taka kan ti set na kha ani mai ni kan lung kan ti set thi a tha mai a chan chu kan taksa pum puya ten thisen kha chak tak me khana kal kuala mo ti khan kan organ kan te kan ti rol te kan tha te a che a teng khan kan tak sa hri sel na ta ne na shashim ani chulai chu kan hria thiam ngai amaro chu weight loss nan shim exercise la ni chuan i beidong fawang mo i beidong reng ang chulai chu kan hria ta ngai weight loss chu chuan in dai ta ngai ni ti kha kan sei du atin he exercise sungchang hi kan hria tur poimo ma chu mi tam taka chuan mi zo wa hian ani he vairam ate chuan kum upa hi an tam mai ni kum som nga som ruk tiang si te mo ri ka ri tai ta tiang si te ka ri tai to tiang si te an tam mai ni chu ta chuan kan sei du le thil poimo ma chu thalai te ai hian kum upalam pang hian exercise kan mamo na hi anasa zo kan ti kha kan sei du a chan chu enge kan ti chuan hemi kan enge kan hormone hetlai kan kap bora le hetlai kan trok boka bora hian kan hormone ani chung kan hormone chu kan thuak ina ne nak in connect ani kan nerve te nen te kan ti rol siam the na nen te in connect vek ani chu lai chu ani mo kan hormonal hi kan hormonal chakna mo hi kum alo upat hian alo niam tel ani mo mei sia pe chuan kha kan hormonal decline kan tia chu hormonally khan in chaklo tel na hi ama mai ni mei sia chuan mo hormonal change sia thlengjing mai ni ti khan puberty kan han tia thi an han neya ti khan enge khwa relin mo rai thei turin an siama tiang chon hormonal change an oma tiang khan anua tiang khan rai tak thei turin mo hetlai kan hip mo kan ti hetlai kan kong bor thla lai te an ron lian zuala mo chu nau kan san chhuwa thei na lai turamin pui tu wa kha ni tiang chon hormone khan kan taksa kha ti dang lam na sa me ni chu ta chon kum som thum abi te mei sia kum som thum kan ten hormonal drop phe thleng nge ni chu wan chuan ani ka ti mei che ho tam tak hi ka thau thei lo ti ho hi ti ka sil thina chu lungai su mo i za zela som ko pa ko chu ka thau thei lo ti hoi chu kum som thumin tlingain thau thawang chu ka soi du ni tin in experience tang pon soi tu rin wang enge chan gan di chuan kan hormone kha decline ani mei che chuan estrogen in nei sanga mo kan hormone atana poimo ma chu pahnia chu testosterone le estrogen kan ti khani tami pa chuan estrogen
testosterone kan nei sanga me che chuan in nei ve tho amar chu mi paina hun som thena hun khat ang vel ba khi nei lo ni testosterone chu nge kan ti chuan hemi mi pa min ti ma pa tu mo mul te min pe tu te mo chakna min pe tu kha ni chu wang chu nia mi pa le me che hi mo engang pon gender equality hen ti mai la biologically hian kanin ang thei tak tak don lo kanin equal tak tak thei don lo chan chu kan bio kan bio kha in ang lo tlet me ni chulai chu kan thria thiam angai booking ka ria chu wang chuan mi pa chuan kha kan testosterone mo kan hormonal decline da hi kum somli vela hena decline to ni mo je chu kan hormone an decline che hian tikhan kan hormone kha san lama panchar san lam panchar a peak kan ti a chuan a peak kan thlenga chuan a normal level ani a mi pa chuan kum som ni vela a peak ta tikhan kum som thum tikan an thlenga mo tikhan kum som ni pakhat tiang hning a borvel thing po tikhan a peak a sang theng bera khan om ta chuan a nuwa tikhan angai o char khan kan oma chuan a nuwa mi pa phei chu kan taksa si sel ne kan en kol lo phei chuan kum som thuma boni thei mo amar chu average anol puya chu chuan kum som lia hian kha kan hormone kha atlan hiam le tel thin ani me sia phei chuan ama le zol kan ti kha chulai chu ni atin hetlai kan hormone thil poimo tam taka uma mo progesterone kan ti te mo kha tiang khan kan E2 tiang khan kan T3 mo hetlai kan T4 mo kan thyroid function kha tiang te kha hormone thil vek kan ni amaro chu soifia vek the ani lo nga chuang te chu optimal kan ti optimization an te chu pa ngai mo si sel theng ber kan da theina tur chu nge kan ti chon exercise ani mo exercise apoi mo chu kan hormone chu ani kan optimize mo pa ngai theng ber kan dani chon enge a hlok na kan ti chon hlok na pakhat le chu tar harna kan ti hi ni mo anti aging kan tar tur kan taksa ina khatlampang chuai lampang apan tur kha min lo pui ni sulai chu ani atin kha kan enge kan sisel na te po mo kan immune system te po enge kan taksa na do tu mo hei poi mo ani kan taksa na do tu hi asak lo chuan mi hring hi andam re ngai lo sisel thei lo ni chu tiang te thleng chuan soitur tam ta ko mang chu wang chuan kum upalampang hian exer hi kan mamo na sang zo kan ni ti kha sheila thalai te chu kan la active mo kha kan hormone kha ala thalai ani mo kan hormone kha ala sisel ani amaro chu kum ala upat tel khan kha kan hormone kha alo drop tel mo me sia phei chuan menopause kan ti mo thi hul kha tiang hun thleng te khan hormonal change te hinan tong le amo kha tiang kha kan sei pen du zo ka chu hengang te hi hormonal treatment te oma mo tin psychiatric treatment te po hi lak mei tur ani hetiang hormonal imbalance mo kumu pat lampanga kan nei hian mo hi mitam taka chuan za thak emo mo mi pa ngai lo na anga hian kan ngai thina amaro chu menopause kan ti mo thi hula wanga at na te western countries ai chon an lo bo de vek to ni mo ni chon hormonal dam doid le psychiatric medication ka tiang mang khan an ti mai thin ni amaro chu mi zo wa chon kha tiang enge sakan psychiatrist te mo pulpita te pushiki ma doctor shiki ma chu tiang kha tiang nuiza siam nan kan manga mo he tiang te thalawin ka sia chu wang chon mi push doctor shiki ma tia enga mo fiam thuna ni man don chon mi nat na hi fiam thuna ni mangani ti kha lo shereng la chu wang chon heang psychiatrist te trong kam lavunga fiam thu tho na kan man chin te po hi mo mental hospital ti te thada taka hetiang I fiam thuna na kan mang chin chin te hi a thalawin ka sia chu chuan mi tam taka ngong thalo taka nei the ani mo hetlai kha an thi hula wang khan an thluwa ka khan mo an taksai na enge chemical a siam chho turang te kha siam chho lo wang zo ka ni mo a natural process lu tu ka ni amaro chu kha mi tam tak chuan kha
enge psychiatric medication kha panza nan tle te khanan mang the ni mo hetiang fiam thu tho nan mia doctor kan tiang chi te mo khatiang a fiam thu na kan mang te hi me sitan hian thalo ani chu wan chuan kan thi hul hi en kol the ani ti lai te kan soi du kan doctor te ho po hian hetiang lampang awareness si an nei na satangai le in ka sia kan mizo te kan mizo nu te ho hi an khongai thlakin ka sia tiang lama chuan khovel thiam na po medicine lama te po advance to amaro chu ngatinge mizo te he tiang lampang hi hian kan doctor ten an ban phak tur hian kan la da lo mo chu wan chuan awareness te po kan nei thatok lowa in en tir na chang shelo te po kan no mani the ani chu lai chu kan soi peng du ani chu wan chon kum upalampanga hian khang ang exercise kan ti na lai kha poimo chu ang kan hormone thalo te po chu enge optimal kan ti apang hai le thei tura siam tu chu exer kan lak kha ni kan diet te le kan mut that lai kha ani ti kha kan soi du ani chuan seng khan mitam tak chuan exer lak kan tin cardia mo hetlai lung ti phut ne exer lop chau kha mo kan ti sina tin enge hei mitam taka chon gym kal de po hi mo ti rol siam na emonal na ne mo kan ti sina hetlai hi point ka sia gym de po si sel nan mo kan kalangai ni asan chu kan seng kan he kan hormone hi a decline an hiam rol hian kan taksa po ti rol te alo tlave zela mo chu thau ti rol kan nei tlem po le thau kan nei thei na kha asang tel mai ni hei ti rol kan nga chuan kan ti rol mo kha maselma sakhan maselma sei san to chuan kami thau pe kha olle zol mai ni chu lai te chu kan hria the mangai tin kan ru te lo pan tel la mo teng khan hei kan upata kum som li ve kan tin chuan kan hormone decline chuan teng khan kan ru te pon pan lampangan pan tel ongrop laman pan tel ti kha hria tur mo kan join set lai kan ru le lu in zom na ligaments kan tendons kha tiang au te mo tin kan veins te teng khan kan thisen kan lungena na tho thei na te khateng han sei tur nam takom alon hiam hret ne chu tiang tur chu tiang ti chakle tur tan jon weight training mo ri choi kan ti te muscle siam ti rol siam tharle te kha kan mamo mani omje chu kan taksa hian tarlam kha pan ngata mo tarlam kha pan ngat amar chu kha tarlama pan na se la kha kan do dal ve ngai ti na ani chu mo ka soi thiam dan tur chon chu wan chon exercise mangte ama akal nga wa kha kai mani chon exercise mangten diet mangte muthat mangte mo ka tingan kan lo do dal ve ngat thi angai ni chu dai chu kan she thiam apoi mo in ka sia tin hei tam taka chuan minon zo thina exer hi an ti kuna nge la ka thaber an ti thina ka chana chu hun inei rem chan ber kha thaber ani mo chu lai chu ani a kei po kan nu pa chon hun kan nei rem chan thei masa thaber chu jing lampang ani mo kum masa de chon tle college ka kallai ang chi de chon tlai lampang kha ka hun nei rem chan ani mo chang chuan choi khama te zan lampang gym ten hon rei chuan mo hetlama chuan dar som pani thlengten honga khatiang khan enge zan mudona han kalte po ka nei thina ni mo chu ti ro chuan hei gym kal thin chuan pre workout demo khatiang caffeine te kan consume don ni chuan tlai lama workout kha thalo the ni mo ka kha mut min ti boy the nga tin ke ya chuan ti khan jing lama kan workout ta engam pon khatlai a pre workout emo coffee te po khalo in ve maila kan mut khun lo thlen ni chuan muta chuak to me khum thlen lo chuan enge knockout tan tiang hen kom hal thina ni chu wang chuan kan hun nei rem chan ber kha a thame ani mo choi kham zan choi kham po ni se hun nei rem chan ni chuan a thame mo teng khan office ban de po ni te khatlai kha kan sei do atin an sei hetai po ka sei fo thinang khan na tho
te poi exer ani mo chu tluka exer tha om lo na tho hi mo hei kan nu poin kar khami tlai lamba ni exer te kan la tel thin boka ta cardia equipment te kan ne ama kan nu chon cardia ai te ten chhuat te hi tu na po lo shu fai ve ka akutian fai tu kina not chuak dap thini fakom me fai na chung changa chong kan nu hi in te mo hetlai kan ni in hei chong thu mania ten te khan fai lu tukin not chuak vek thina ni ten khan thlan la bor khan mo kha an tho na kha exercise eng khan nei nang tho ani chu ti rol chuan kan taksa kan ha ti ra hi apoi lawa ama chu poi zo ka chu kan taksa a ha a ama ro chu kan mut that le si lo khan apoi me ni mo kan soeng khan darkar sari atanga darkar yetal hi mutlin turani mo chu lai chu ni mi tam ta chuan hei comment sa de bo huni wanga om ve te min ti thina ama lo chu hun nga wang ani lawa thil ngei poimo wang zo kani mo kan ngei poimo apieng hi chu kan ti theizel ani tin tu na hian darkar sari ka mutlin lo chun ke chu atuk ni leng in thi ka thil ti tur bo ka ti thalei pe lei thei lo ani mo chan chu karil rungu aya ka taksa azoya mo ka tiang kan ani atin dakar sari tal ka mutlin lo chon gym hi ka kal ngai lo eng pon karil ruin du ma se mo kha ke ma ka in thunun theina lai kha ani ti kha kan sei du atin discipline de po hi ol sam taka kan lo ti te chu mo habit kan ti mo ke mania bet ve rim rim kha ni ama chu discipline in thunun na hi kan ti chu nge kan ti chuan kan ti pe mie lo mo she chung po kan lo ti lui thei tra kan lo ti lui tra na khani in thunun na zo ka chu mo hetlai habit ol sam ta kan ti thei chu kan zia a bet ve reng kha ni amar chu in thunun na tak hi chu in thunun na discipline kan ti chu kan ti du lo mo kan ti chak lo ngoi kan ti lui ram na lai kha ni he ke poi ka sei china jing tho ma chi ka ni lo ani mo jing tho nuam ti takhi ka ni lo ni mi tam to chu ol sam takin an tho mei mo hey morning person an te sap trong chon khatiang morning person ni ve ka cha thina mar chu ka dam chung ka ni thei don lo ni ka ti thin amar chu jing ala man ron ri amo she tak chung pin tho hun to da kar sari or da kar di muting to mo I mut atok to I thawanga mo pe lo chung po in jimmy kalangai exari la khangai ti na kha chu manin thunun na zo ka chu ni mo ol sam takin han kan thil ti thei chu kan zia bet ve sim simani ti kha she taila a tho me chu van chon exer la khuna te po khan eng hun po a thani ti ka kan soi du ani tin ka seyang khan mi tam ta chon hun ka nei lo an ti thin ani ama ro chu ke ya chon ka ngei dana chon thil tam taka te po hian ani enga mo in mu khom te mo committee mo anga te po niang thil kaman ngang lo ka ti ang hi chu priority mo ka ngai poi mo tok lo wangani meng ai ngai poimo dang thil ka nei wangani mei ka ti thin ni hei eng sar ka la don de poina ni tu na hen thil be se le mamo nei te la mo chuang chu kan chief minister mo midang shim in chu thil ti hlotlin na tur khan ka soi pui don che mo a hlotling nge don ni amaro chu mi a chon min ron mu ingai ron ti ta se mo ka ti nge hi ka ring ani chu tiang che chon ke ma bo hen jing ka tho don de po hen mo ka ngai pui mo khatiang kan chief minister min ron mu ro ti ka du na te ka thlen theina ang tur lu ka thil ka ngai pui mo thiam theina ang tur ril ru ka nei ka chon thil ka ti thei zel ani chu tiang de chon ke ma ni a po yan chu tiang te chon ke ma ni le ke ma ni poi kan in kar ve kan in nem kal ve a turing da she kan man lo gan ti chu kan ngai poi mo tok lo wang ni a hen ka ngai me ni chu ka experience atanga ka sei ani sayang khan he ka weight loss journey zong hi dual master degree pani ka zir lai te mo tun hun theng yan mi man le ti tur enge mi ol ni leng kan ni lo mo amaro chu enge hun kan man thiam da na zir te po aniang chu mo mi zong hen da kar som ni bali kan nei ve kan ni amaro chu hun kan hlut dan te kan man chua dan te kan man ral dana ti khan ai nang lo mei zo kan en ti thin kha she thal le teila a tho metin soyang khan hengang muscle training kan nei chuan kan taksa in mo seng kan taksa chom nan khan hemi zo chon carbohydrates te
le fiber lampang cho kan ina se me a tha me ni he fiber chu anti fiber lampang cho kan ti chuan enge thai zam ni lo in mo a thai chi sim sim median eni la chunga ka tiang zam nei chi tam sim sim kha min ti por re me ni mo chu tiang te chu fiber cho te le protein sang mo ar tui kan ti te sa kan ti te kha tiang kha kan warangai ni mitam tak hian soi china dinia chu nang chu iduangin dai te po in le thea anti thina ni amaro chu karil ro chuan izuk le muam ti khan kakar khat voina izuk le muam manral khan ke chuan kakar khat ar tuye de mo chu tiang ang chuan han respond me hi ka chak thina ni mo tiang khan amaro chu ka ya chuan eitur chia tuna kai cha zong po ni se amaro chu eitur chetak ai chuan mo khatlai kalawin dai to na zong zong te kha kan ngei tua kira mo khatianga thil thalo le manral ai chuan mo eilo mei te ka thang zo ka ni calorie sang chi te ani pe chuan mo tin suang kan thawa in chan tir na kha ollo na amaro chu han man chhuale na lai kha are don me ni ti te kan ngei tua ting chuan kan dai ta de po mo kan ngei poimo le ngei poimo lawa mo ain nga ta ni mei tin kan chak na kan desire kan thil chak zong kha kan thunun da na zira ni mei mo kan chak zong tak tak chu mi hring hian kan nei thei zel ani mo tin ka sei ve fortune angin har sat na ringot te vuina tu ringot te zon reng ai chuan akong lo zon hi poimo kan ti to kha chulai chu kan hun chung changa te kan dai kan ngai poimo dan chung changa te po kan ril ro om thal le sela trying ka sia ai man nimin pia lama kan so ta mi thina ka kan kala chu ta chon ka hnuai hen an ti mol me amaro chon ni khan an enge ti khan visa te an siam ti ramo amaro su ahar sajia kha an soi ani amaro su tian ka hoile dain trong kha ka sheve ka ni o amaro chu in chhonom ka ti hle me nang ni chon kha in har sat na khan ane lo chowa mo in har sat na tiang har sat na ni kan har sa che sum le pai de kan nei si lo mo ti khan enge khata har satna ta chuak si lo khan in vui ni leng thei mo amaro chu tiang ti lawa akong in zon tral na lai kha in fakom ka ti visa point mu mei don to in hlotling trap to ani ka ti ni chu tiang jon mi tam tak chu mo an vui na te an har satna te khan an top ringot thin amaro chu akong zona hi a solution zo ka chuni ang pon har sat na kan boina te hian mo char mai la mo a chan na solution mo min pe chuang lawang amara chu ta tak chuan nge poimo kan tin akong lo zon khani kha har sat na ruanga khan mo akong lo zon zela kha poimo ni chu addiction chung changa te po ani tho ani mo akong zon thei na hi poimo ani mi fa te ang zong zong kan chunga thleng turang te kan be sei te mo mi tiang zong zong te kan be sei chuan chuang te chu thleng thei ngai don no chuang chuan ke mani po lung oi tok in thiam te mo keimani le keimani kan ril ru in ne theina lai te hi poimo ni sumia chuan hei kan in sum theina konga te po ani zelang mo kan ril ru kan ne theina hi poimo ani ti lai kha kan soi le du ani tin soi tur alatama amaro chu hei kami chin kha han ni ri deuh mai se ting chuan kina kha tokin ron siam le zel ka tunga soeng khan tlai noi description ate po azon ol na turang chi te kha ron siam ka tum zel don ani ti kha kan soidu ni mino thlir saka wangin kalome